Zdravo ljudi, u ovoj epizodi ćemo da radimo reakciju na vaše mimove. Uglavnom ovo su sve mimove sa Discorda, tako da link Discorda vam je u opisu ako želite da vidite i vi i da pravite i vi. Tako da idemo. Ajde da vidimo šta ste vi pravili ovdje. Oh my god, gledaj koliko mimo ovdje ima, holy fuck. Boss fight! Andreja kad ode u WC da ne bi morao da gleda chat. Finally, inner peace. Tačno tako. Oh my god, neko kuca Škorpiona na vrata, ide da otvori komšije kroz špijunku. Baš ovako je bilo, baš ovako. Oh my god, ovo je bilo na nekom streamu, znači ako ne pratite streamove morate da počnete. Ej, prosto streamovi su jači, šta da vam kažem. Austrijski bodybuilderi, balkanski bodybuilderi. Tako je, brate, ja i Muđa iste građe, razumete me, to je to. Dođi, imam za tebe stream highlights i Death Stranding. Why, man? Death Stranding videi su ekstra, come on, man. A i stream highlightovi su super. Čovječe, kakvi ste hejteri, vidi ovo, strašno. Kako Andreja misli da izgleda. Andreja. I wanna see his face. Šta nije u redu s moje face, come on, man. Gde uhvatite ove screenshotove moje face, ja stvarno ne znam. Šta si ovu facu, molim ti? Jebate. Znate zašto vam je loš seks? Znate ono kada parovi dođu u tu fazu kada krenu mnogo da se vole? Sinovac, drž se ti priča o pomadama, kremama i tako to. A priča o seksu ostavi nama iskusnima. Jaj, baš. Gledaj ovo. O jebote. Oh my god. Modo je na streamu, Benjamin Lutin Jerry. Norinska mitologija izlazi za koji mesec, mi u 2023. koji i dalje čekamo. Nemam što da kažem na ovo. No comment. A majki mi, čovječe, stvarno ovako bi se desilo. What the fuck, kako je ovo? Kako je ovo? Screenshot, oh my god. Moj demon paralize sna koji bulji u mene. Ispod stola. Streamovi Andreja Gadupor priča Nordijska mitologija 3. 2 years in the making, bre, pravimo movie, bre. Škorpion kada se spomene Nordijske mitologije. Izbaci Nordijsku mitologiju Draw 25. Škorpion streamuje, vreme da ga zajebavam, baš tako je na streamovima. Da li je ovo sam Coca-Cola ili sam sipala vinjak u nju? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, alkoholičar. Je ovo nešto na moj račun, brate. Kako Andreja misli da izgleda, kako Andreja zapravo izgleda. Ne, ovo je netačno, razumete me. I am strong, razumete me. Škorpionov outfit u Jedi Fallen Order. Ovo ne kapirate ako niste bili na streamu. Yes, stonks. Tako će biti i ovaj video. Samo vi gledajte reklame, razumete me. 1 cent, 2 centa, brate. Scorpion PlayStation 4 koji se puši kad upali kadrovor. Novi joystick. Yes. What the fuck? Šta je, bro? Oh my god.
Thor, brate, kako Scorpion izgleda, kako zapravo. Ej, to i dalje Thor, svakako, razumete me. Scorpion, monster pod znacima navoda. Sad imam Red Bull, Ok, mislim da sam u stvari pogledao većinu mimova, tako da je. Da, i ovaj AI strane jedno se izgleda isključio, bilo je baš cool, brate. Ništa, brate, to je bilo to. Ako je se svidjelo, bacite like, subscribeujte se, postavite još neke mimove koji možda nisu vezani samo za burek i nordijsku mitologiju. Ako ima nešto, čoveč. Uglavnom je, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da me neće izbaciti iz zgrade, jer je pola 11 već, sad vremena snimam, holy fuck, sad vremena gledam mimove, brate, ovdje ko debil. Ništa. To je bilo to i vidimo se u sljedećoj epizodi. Goodbye.